Ko te pī tētahi o ngā kairuru, kei tūraki i o tātou hapori. No te rangi nei i whakarewahia ai te kaupapa aukati i taua kai kino ki te rohe o ngā tika hungunu. Kei te kiteanga aki o te marea o te matau a Māui. Everyone's involved, our iwi, Ngāti Kanuni iwi are involved, so everyone's pitching in to support the kaupapa. Kua roa te taru pī e whakararu ana, e karikari ana i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā nei, i tū kotahi tēnei hapori ki te haukoti i āia. Ko Mane Adams te hea mana o te rūnanga marae, ko ia hoki tētahi o ngā kaiarahi o te Kingi Black Power. Ko ia tētahi e hia ana ki te patu i tēnei ngārara. I think we've got the message out there. We had a good leadership of our communities here today. From the individual to service the addiction that they have, it's at the cost of the rest of the family. E hara tēnei i te wā tuatahi kua whai ngā hapori i tēnei ara, ko matapihi hoki tētahi i rāhui i te taru nei. There is a way out, and all it needs is time and support. Kei te mōhio pai te hea mana o Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated ki ngā raru o tēnei tarukino. Nā tō mātou whānau i noho i te pōhara, ka puta mai tēnei ngārara i Wanganui mātou, e patu ki a rātou. Ka patu tēnei nana ki a rātou. I kaha hoki te aki o ngā kaiwhakahaere o tēnei kaupapa, kia maha ake ngā pūtea kāwanatanga ki te tautoko i te whakakorenga o te pī. He te Gardner, te karere.